kota ku va mi vulavula hi ndlela yaleyo. N'wamanungu dam va cincini tibodi leti ya vulavula hi tona ti tshamisekile se i N'wamanungu dam se swa tiveka kambe ka ha ri na lava nga swi tsakeliki se lava nga swi tsakeliki swi vula ku va ha ta famba hi tindlela tetiya va ti nga va tsakisiki kambe loko ni ka langutela ka swiyenge swa mahungu swa komba ku na ku hangalaka ka tibodo tetiya va nga ti veka. Xin'wana lexi hi nga ta lava ku xi tiva namuntlha ku ri xana i ntiyiso ke ku lava ka ZZ2 va pfale mati na ta va hi kha hi bula na vandzawulo ya timhaka ta mati hi 10 minute ku bila awara yan'we nhlekani lowu wa Xikwembu kwala ka Munghana Lonene FM va ta va le ku humeseni xiviko xoxo lexiya va ta hi nyika xifaniso xoxo lexo ivi hi kota ku swi tiva. Kasi yin'wana i timhaka ta ku na pfhumba rin'wana ri ke le ku ndliweni hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Mpumalanga va ri rhandza dyondzo ya wena. Se ni lava ku hi kota ku twa ku rhandza dyondzo ya wena i pfhumba leri nga le ku fambiseni ku yini hi ndlela leyi. Se mhaka leyi nga ta va kha hi langutini nhlekani lowu ka nongonoko Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi hlangana kambe hi twa ku hi angula u ku yini. Ntemi skuli i ta la namuntlha hi sweswo mingisero mina se mi swi twile ku Munghana Lonene FM yi ta va yi ri kwihi kambe a hi sunguli la sweswiwani kusukusela sweswi ku fika la ka hafu ku bila awara ya 13 hafu ku bila awara ya 12 na ta twa timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na toho ni twa ku u ri timhaka tingani kona u nga koho mingiseri n'wina mi kota ku landzelela TikTok landzelelani tolo ni khomele ni twa nga ri ve ri tolo loko hi sungula swi nga twali kahle ni twe mfana n'wana ndisami yako hayi but a hi kha hi ringeta ku mi vona ka live hi mi sapota ko twala ku foforo se namuntlha hi twala kahle ne ya se veri hi twala kahle se a hi buleni nongonoko ya Afrika wa vulavula se hi la ku ta twa leti n'we mi nga khoma tona sweswi ku fika la ka hafu ku bila awara ya 12 ivi hafu ku bila awara ya 12 ni kombela hi ndla leswi se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula se loko hi dzika ni ta lava ku twa n'weku loko mi kha mi dzika mi angula mi ku yini ka timhaka letiya ti nga vulavula hi president mavandla ma twile ma kha ma ku hayi a va fane va nga endli swona mutivi wa nawu mun'we twile a vulavula a ne ivi mi vulavula hi heta hi ndlela yaleyo. Se loko hi vuya ka mahungu ya misava hi bula na va ndzawulo ya mati ivi kusuka ka ndzawulo ya mati hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Mpumalanga ivi makumu hi twa tlhelo ra n'wena. Tolo loko hi kha hi vulavula hi Nurses Day neni ya ku mahungu ra ku ku na nkayivelo wukulu wa vaongori Afrika-Dzonga xo sungula ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta laha va leteriwaka va ha ri ku leterisiweni xiswona leswi va leterisa xiswona xo sungula xe xa vumbirhi neni ya kuma ku eAfrika-Dzonga leyi nga ka yona vaongori va le ku yiviweni ana ka ri i yini xi nga yivi i yini xi nga yiviwe ku la tikweni loko phorisa ri khoma munhu a ri na mbangi yiviwile i yini xi nga yiviweki loko vanhu va nyikiwa mpimanyeto ku va wu tirhisa hala van'wani va ri ha ya yiviwa a ni tivi kwalana ni na vumbhoni kambe la ka mbangi hani twa maphorisa yo tala kha a rila ya ku loko ri na vumbhoni lebyi byi hluphaka ku byi hlayisa a ka ndhawu leyi ku hlayisiwaka vumbhoni i mbangi ve ri hayi vumbhoni bya lahleka ma vo maka ko vaongori va yiviwa la tikweni leri sweswi ni vulavula ku un'wana a nga kha ni yingisela a ri ka rin'wana tiko a yiviwile ve ri ti-paramedics lava vaongori vanene va tele a Saudi Arabia va ri va tele ngopfu halaya hi mhaka ya ku va yiviwa. Se mi twaneni va ka hina 0860 002543 a hi twaneni muyingiseri lowu a ri wo sungula hi twa ku khomini nhlekani ahee minjhani khalangana vayingiseri papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile na hina a khensa i Simango la ka College Chavani Municipality ni vona swin'wanyana leswi a nga ri swi nga wu khomeleta hluvuko wu nga fiki aka vanhu hinkwavo ngopfungopfu aka vantshwa la aka College Chavani swilo leswi ni swi vonaku ku na tindhawu leti ti nge le ku pfumalekeni leti loko a to va ti ri kona a ti ta nyika vanhu switsundzuxo hi mayelana na vutomi bya masiku hinkwawo. So antivi mo hlaya mi le ku hlayeni
Simanga a ni hlayi vulavulani mi khuluka Ximango mi nga pfi mi miyela i nga ri mo pfamela ku hlayeni a yeni ni mahlweni mi ri ku na tindzawulo swi nge ndzawulo yo fana na SIDA hi ku ya hi masipala ni vona nga ku loko wu nge se va na yona xikan'we na SARS na NYDA loko hi ri vanhu lava hi nga lawa na switandini leswi swi nga la Akholis Chavani Municipality ni vona ti ri kule na loko munhu a fanekele ku ya kuma ku pfuneka aka tona swi kumeka swi ri na distance ku sungula tanihileswi ku fanele ku tirha mali se ni vona nga ku loko a swo va swi ri kona la aka Akholis Chavani Municipality a swi ta kota ku pfuna vanhu lava va hanyaka kwalawa ku ya hi vuxokoxoko lebyi ni nga na byona handle ka loko swi cincini masipala wun'wana na wun'wana wu na tafula kumbe wu na hofisi venge i ya vantshwa youth desk laha ku langutiwaka timhaka tetoleto hi yo mhaka loko mo vusa va NYDA va ta mi byela hi kona ka tihofisi hinkwato ta timasipala ta tiko leri aka timasipala yo fana na ya College Chavani tiofisi leti ti nga laya ti nga va ti ri tiofisi leti loko mi fanekele ku pfuneka mi hakela mali tona ti tele swinene teto hi ku ti hlaya hi nge ti pini mara letiwani ni vulavulaka hi tona hi ku ya hi timasipala ti fanekele ti va ti ri kona ka madabodi ya masipala un'wana na un'wana loko ni ya hi ku langutisa hi ku ku na vo SIDA ku na vo LIMDEF LEADER hinkwato tindawulo letiwani xikan'we na yo SARS hinkwato tindawulo letiwani ti fanekele ti kumeka ti ri kona ka masipala se la ka nemetwele a hi hundzeni la a swi khata va kha vilela hi ku xipano xa Sundowns xa ha ri hava n'watipala swi vula ku hi marito man'wana i vula ku Bafana a yi tshamisekangi loko se yi ta kha yi kongoma a United States Canada na le Mexico anti kambe swi i njeka njikisano wa siku rin'wana mingiseri wa mina a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani enhlekani khalanga minjhani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani bati hi pfukeni ni kombela ku angula ka leya ya ku pfariwa ka mati hi ZZ mbirhi sweswi swa mati khalanga a hi languteni nkova wa ritavi and loko ni vulavula hi nkova wa ritavi ni vulavula hi the great Letaba because ni twa nkarhi wun'wana ni vulavula hi ritavi ra le Giyani swona a swi tivi ku ritavi kahle vito ra ritavi i ra nkova wihi ku na ritavi lontsongo ku na ritavi xikarhi ku na ritavi lonkulu longwe mi vulaka yena i ritavi lonkulu i ritavi lonkulu lo a hundzaka hi laha letsitele laha garage lama ku vona hi suka dzanini from Letaba xibedhlele ya kamisa sweswe ri letsitele mapurasi lama n'wamaranga nkarhi ro ri ya ka va xitlakati ri ya wela ku hala makhwatini mi ri tiva kahle n'wana se loko mi languta ritavi leri ya khalanga ne ri jikajika na mapurasi ku endliwe mapurasi la tlhelo ka rona ku ri va kota ku teka mati va cheleta swimila swa vona mara la ku tshamaku vanhu hina vanhu va ntima a ku na mati across ritavi leriya loko mo languta n'wamintwa la ka Gillies i water treatment ya mati ya lama ya ritavi mara a yi koti ku supply n'wamintwa hinkwayo loko mi nyika xikombiso so swilo leswaku valungu va tipfalela mati va tindlela swa vona a hi swa namuntlha ku nga sunguli ZZ2 i leswi nga va koho since apartheid even after 94 a ku na swilo leswi nga humelela hi mfumo wa kokwani Ntsangu swi antswa hi ku vanhu a va kota ku va yiseriwa mati lava tshamaka kona ni vula leswi hi mhaka ku ri loko mo languta Polokwane mi vite vanhu vo tala va ta vulavula hi swona mati man'wani lama humaka Polokwane ma huma Ebenezer Dam eDzanini so ma suka Dzanini all the way ma Polokwane tindhawu leti nga urbanized ti na mati mara dol area ti rimane ri nga ri na mati mi nga adiwa muku hayi vanhu va hakela mali va hakela mati eka urban areas kumbe na le malokixini ti na meyara wa Dzanini va swi vula sweswo a khala marhombe kwala ka nongoloko lowu va ku vanhu va le Nkowankova na vanhu va le Dinyenye va hakela mati mara what about vanhu lava va nga le ti-rural areas a va deserve mati mhaka va hakeli mati na ma xitisa xikombiso xa Michael so structure xexo xa apartheid xa rimena the same na le South Africa hambi Johannesburg laha hi nga kona a ku na mati but mati ma kota ku tekiwa from the kingdom of Lesotho matala so swa ha ri tano vanhu lava nga le ka rural area va le ku tekeriweni nga nhlokweni a va na mati mo pfaleriwa mapurasini mara vanhu va koti ku nwa mati hi leswi va nga angula swo khalanga inkomu kambe van'wani va vula ku ina mati ma va kona kambe vanhu ma nga ma fikeli ka vona ku fana na sweswi N'wamanungu dam ri tele ri tlomu mara vanhu va ha mati se mi ri yini kwala
emhaka infrastructure loko la vulavula hi le Giyani ha swi tiva ku humelele yini the Giyani water project Khalanga yi ve mulongwini for malembe na malembe na le palamende ku vulavuriwa hi yona kusukela ka nkarhi wa president Zuma ku fika sweswi mhaka yi ri Giyani ya mati a yi lulamisiwa swa ha ri tani kusuka na I think the source ya mati ya water Giyani project a ku ri na ndhuna swa hambi sweswi N'wamunungu dam yi nga na mati kusuka na le Giyani a ku na lexi xi endliwaka ku ri mati lama ma fika ka vanhu so i problem mara ni sure ku kumbexani Kremetat na loko xi ra Giyani mati walawo kumbexani a ku na mati ka Ngove na tin'wani ta matikoxikaya ya le Giyani so swa ti fanela Khalanga ko va ku leyi hluphaku hi yin'wana mingisero mina na ku teka un'wana kambe hi mhaka ku mi vile ku vulavuleni hi yona ni twa nga ri swi na nkoka kwihi matswaku van'wani va lala va timhaka ta mphakelo wa mati hi hina vinyi ku na swihehlo swa leswaku vanhu va xavetela tilori va ndla vuvekisi ka timhaka letiya se loko se swin'wina mi kha mi yisela vanhu mati ma va dlaya hi ku tsakela ka vona a va ta tsakela ku ma tshamisa sweswiya ma kha ma kala se van'wani un'wana ya chela semende ka khakhala un'wana ya pfala phayiphi hileswaku ku na xiphiqo leswi kambe mi ri yini n'we mi ti mafia i ntiyiso Khalanga mi vulavula ntiyiso swo mi byi vulavulaka a hi swi swa Limpopo ntsena na kwala Gauteng ku tsemiwa tintambu ta xitimela mhaka loko xitimela xi tirha vana va ha khandziyi ti-taxi mara sweswi ko va vukhamba lebyi ku fanele ku diriwa na byoho hi vanhu va law enforcement inkomu Khalanga boto min ni mi twini kesile inko 0860 makumembiri ntlhanu timinete ntsena ku bela awara ya 12 tatana Phakula va le ku nyikeni mbhoni ka khomixini ya Madlanga ka ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni hi ndlela yaleyo se swin'wana swa timhaka leti ti nge le ku vulavuriweni loko kha ku langutiwa ka matshamelo ya swilo laha atikweni reru un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani Khalanga lava swo papa aye mirini n'wina khari ni karhi ni tshwa mani mara a ni hisi dyambu ni hisiwa hi timhaka ta tiko ra hina la tanihileswi ku nga n'hweti ya vatirhi ni tshwe kusukela loko mi ta va mi interviewe yo matsalani vhiki leriya ku nga si fika ka siku ingaka ku ri siku lera ra ti-one ingaka nga si fika ka siku lera ra ti-one mi ve ma vutisa xivutiso xa ku swi vula leswaku na vathori va tsontswa ngati ya hina ene himpela ve le ku yintsontsweni vathori va le ku xaniseni okay mi ri ni ku mehe ni xanisiwile muthori wa mina loyi a ni thorini hi twanana hi mahakelelo na ntirho lowu ni nga ta wu tirha a heta a nga ni niki wona muholo lowu a hi twanane woho lowu nga le ka contract na leswi nga tsariwa ni le ka pay slip ivi ni heta probation ya mehe ivi ni ya ni ya complain ku phela leswi hi nga twanana swona leswi nga le ka contract a hi swona kusuka kwalani ni va ni kandziyele xa ku sukuta tinhongana ku nga ha ri na ku dzahisana fole ku nga ha ri na ku tirhisana kahle va thola un'wana mulungu loyi a va a ri supervisor mehe loyi na a nga fika a ni tirhisa ku vava lava nga dlina va ni humesa ntirhweni ni ya pota ka CCMA ni ku ni humesiwe ntirhweni hi mhaka ya swivangelo swo karhi na swo karhi va ni nyika date ni ya aka CCMA ya le Tzaneen ni ya ni fika ni report-a nandzu va ni nyika date ni ya loko ni ya vathori va ngati vanhu va ka CCM va fika va tengisa mehe loko hikwalaho ka yini n'we ni tengisa mehe vanhu lava ni nga pota voho va nga ri kona va ku tlula chakala papila leri nga ya le xikombiso va tsale ti-initials xikombiso va ku PM matshan'wini ya ku PM khampani ku ri PM matshan'wini ya ku PM va tsale ku PM se va ri a va tlangi mhaka ku na papila a ri ya ka vona ni ku se ku tsale mani kasi papila hi ku tsale n'we va ku ya phela valungu lava va ri we a va ha ku mani ku mi la ku vulavula hi vatirhi phela loko mi sungula mi vulavula hi vatirhi kambe sweswi mi le ku hi hlamuseleni xitori xa n'we hi xo xikongomelokulu xa n'we a ku lava ku ri ta hi hlamusela xitori xa n'we ni vula a sweswi leti nga le miehleketweni ya wena a na la ta vula na leswaku na vathori va le ku hi xaniseni va hi tirhisa va heta va hi dampa ku za ni vula sweswi mhaka ku vona va lava nga mi yingisela sweswi ku nga va yingiseri ve lava swi rhandi sweswo swa va borha ku munhu a nghena moyeni a sungula ku vulavula ku mina hi yo mhaka hi ku nongonoko lowu wu tsakisa loko vanhu va kha va ku hina maso loko se n'we mi nga mi hi hlamusela xa n'we xitori loko mi lava ku hi hlamusela xa n'we xitori mabasa wa vula laha ku mi rhumela email mi vulavula na yena sweswo swa ku taniya
kama ni mitwili papa na kesa swinene makumembiri nongo tumena tentene kupila awara ya kumembiri nteri ntakombela kuloku hivi ya maungu na msaba ya awara ya katloko makata maungu ya msaba awara ya mwe hedzika ntakombela hedzika swinene swesi imani mtsungula ni mtsundu shalishi. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. Tolo hi vitane vativi va nawu na muhleri wa tipolitics ni la ta twa n'we ku n'wemiri yini eka mhaka leyi hi vulavula hi yona n'wana loko ni suka leyi ni tshama kona a gedeni ya ku ka mina ku hi la ta twa ku mirhi yini hi pharapara kumbexana namuntlha loko hi heta ku vulavula laha swi ta swi va swi herile hi nge hi vulavuli swi ta hela njhani advocate va te loko va ku va ya ka judicial review i yini judicial review? But the judicial review yes, we are thinking n'wana special xiswona ku ri loko ku ve na xiboho xo fana lexiya xa section 89 report ku va na loyo ka nga xi tsakelengiku a believer kumbe a tshembaku ku ri a xi fambisangi hi ndlela lexi xi fambe hi yona hi tlhelo ra xinawu loyi a nga ta nghenisa marito lama ma ku ri ku na xi ve irrational kumbe unlawful. So hi laha a pfumeleriwaka ku ri a xi tlheleriseli khoto kumbe a xi yisi khoto loko xi huma khoto xi kambisiwa kahle ku ri hi mpela mafambiselo ya xona xiboho lexiya kumbe ripoto liya ku yi va kona yi fika laha yi nga kona yi fambisiwe xinawu kumbe xinawu xi landzeleriwini ku suka ku sunguleni fika emakumu na sweswo i ku kambisisa leswi swi vuriwaka i judicial review. But se nkambisiso lowu wu teka xivumbeko xa njhani ku yiwa khoto ku ndleka yini? Yes, but ku yiwa a khoto ku tisiwa xikombelo hi maphepha leswiya swin'wana na swin'wana swi endlisiwaka swona kumbe ndlela ya fana na liya va nkulukumba malima va nga yi teka loko va ku ri xi fanele xi kambisiwa xiboho lexiwani laha namuntlha hi nga kona president va nge va fanele va impeachiwa. So ni kombisa ku ndlela hi ya liyani a ku na ku hambana maphepha sweswiya hi swi vulaka ti-notice of motion na ti-founding affidavit. Se xivumbeko hi xixiya xin'we boycott lexi xi nga kona ku na loyi a kanetaka loko xiyimo xi titani kumbe ku na loyi a nga kota ku kaneta kumbe ku na loyi a nga kota ku ku vula ku swa hlwela? boycott loko xi famba hi ndlela leyi yes i kona laha a nga kanetaka loyi a titwelaku ni nge vi na ku kanakana vo fana va EFF va ta nghenelela va kaneta hi mhaka ku ri se ku lava ku khanseriwa leswi ya vona va lavaka swona. So constitution ya tiko ra hina ya pfumela ku ri va pfumeleriwa va ta va kaneta xiboho lexiya kumbe un'wana na un'wana ka mavandla malama va pfumeleriwa ku ri a kaneta hambi u ri n'wina boycott a mi pfaleriwanga handle ku mi swi twa ku ri the president na ku leswi swi ndle ngopfu va pfumeleriwa ku mi ta mi nghenisa maphepha mi kaneta. A hi ku tumingisiro mina ni kombela hi ndla leswi no kombela Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. wo sungula hi lo nhleka aye boycott papa mina na swota va nche va Afrika wa vulavula. aye makwa Ya boycott mun sungula nkarhi lowu ya a wu vekiwini wa ku president la ta addressa tiko tani u yimele hi mahlangati. Xikongelo xa mina ku ri ku ni kombela ku president a nga vi emotional hi mhaka leyi ni kombela a tekela xiyimo xa tiko enhlokweni and then mhaka yo resign a yi teka ndzhaku ka loko a ta va a challenge that report leyi yi nge te
va vona nga ri ku na prima facie evidence ku loyiwani president wa hina a nga kota ku a hlamula ka swo karhi. So hakunene xikhongelo xa mina xi ve xi nyika xi hlamulekini ku va president a koti ku tekela the interest of the country enhlokweni. Hi ku resign ka yena a swi ta veka tiko ra hina ma vonaka a tiko ra hina ri ya va vulnerable hi tindlela to hambanahambana a nga ta sungula kwalano. Se botet ku na vanhu lava va nge president a fana sweswi hi nomo lowani a resigna nhlangano wonke hi EFF murhangeri wa yena a nga Julius Malema. Loko ni langute kahle mina botet the very same Julius Malema na yena ile henhla ka ku i challenge decision leyi nga tekiwa leyi ya bohiwa ka yena le court leyi a Eastern Cape. And hala i byela the very same munhu loyi a nga langutana na xiyimo swo karhi ku yena resign ku ri ku yena i tsandzekile ku resign. So ku na xivulavuleri xa Xivenda xi vulaka ku linaka li chowa lin'we didingwe li chihuwa li ri mavalanga. So fana sweswo botet mina ni believe ku i-opposition parties leti to tala ti nga kona laha va langute andeni ka vona vinyi va nga langutangi a handle ka ku loko endla swi swa so tiko leriwani ri ya sala ri ri njhani, because vanhu lava hluphekaka at the end of the day hi hina vaakatiko a hi vona ti-politicians ma swi botet. So mina ni voni xiboho lexi a nga xi teka president i teki xiboho xa kahle ngopfu ku va a langute ku tiko ra hina ri ta kota ku ri va na ku tshamiseka both economically and then na mhaka ku at least ku va na stability handeni ka tiko kambe economically yaleyi na stability swo va ka vona ntsena a ku na vanhu van'wani va nga ndlaku ku na xandla xa president lava va kumbexani loko vo tshika vo va tsikini va nga nghena ni vula ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi veka ntshamiseko na ku humelela ka tiko leri ka munhu un'we Bot Morris. Botet vurhangeri bya president Ramaphosa hi langute yena as the head na ti-program leti a nga ti endla or leti a nge le ku ti endleni a nge le xikarhi ka tona ku fika sweswi economically na swiboho swo tala leswi a nga swi teka swa leswi swa ti-challenges leti laha tikweni hi nge le ku swi experiencing swo nje hi vo Madlanga commission. I mani loyi loko a nga fika ku a nghena laha hi nga ta fila ku i na interest yo a teka batheni liya a tshuveka na yona ku Madlanga commission yi tikumeka ya ha ya phambeni na ku va yi lavisa vugevenga lebyi bya xiyimo xa le henhla the way swi nga yi swona nyamuntlha ku endlela ku lava va nga tikuma va teka tiko ra hina ehansi ka ntshikelelo wa swona mhaka ya this criminal syndicate ku diriwa na yona ndlela leyi ku diriwaka na yona. I mani loyi a nga ta fika hi nga ta phemba i ta fika endla sweswo ku kumeka hi fikelela laha president Ramaphosa a lava ku fikelela kona. Ku ve na mihlangano yo tala ya economy leyi president Ramaphosa a nga yi khoma laha ku nga va na ti-investment ti nga va kona laha atikweni, and then na vanhu van'wana va pledgile ku va ta endla leswi swi exceedaku almost 2 trillion. So i mani loyi a nga ta tlha a fika a hindzisisa sweswo although hi vulavula hi collective but maendlelo ya swilo mafani na ku va i langute munhu ku va i va na confidence ka munhu yaloye a nyiketaka vurhangeri atikweni swi hambana ku munhu loyi i na influence yo fika kwihi botet. Hi nga teki nje willy nilly ku i mhaka ya ku hi pfuka nyamuntlha hi hlongora president and then ku nghena president un'wana. Hi vonini reversal leyi gain leyi South Africa a yi ri na yona yi nga fika yi humelela hi vurhangeri bya president Zuma. A hi tikume hi ri ka ti-problem to tala ngopfu including ta mhaka ya vo Gupta na ti-load shedding leti a nga ri na solution ya tona laha South Africa na ku lahleka ka mintirho leyi nga the way yi nga lahlekisa hi swona. Vo Dinel hi lava ti-SOEs ti hlaseriwa hi nixana ni muhlwa. Se nyamuntlha na sweswi swa ha tika ku va hi kumeka hi recover ka that era liya. So ni kombela ku whatever that we do a hi vekeni nixana the interest ya tiko first than before ni veka ku navela ka mina a phambeni. Nemetri Bot Morris cancels 908600002543 nongonoko iAfrica wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM Makoma Ndlela. Nhleka hi mi amukerile.
na vasho mukhala papa mi mi pfukile ma hi pfuka hi ku tana na nchumu ngo vona papa hi pfukile I can't wala ku chikachukela ya president le ina president va ni vona va teka xiboho xin'wana xa kahle ngopfu a ni va tshameri ni vhenu ku ana ku hupha nchumu va tshamela ni va yingisela kahle ene na xiboho lexa xa judgment xa maya a ni xi tshameri na xona xi twa ku xi ya kwini so loko ni ta nghena mhakeni bodypad lava FF lava va like mi nge ni ku Julius Malema i vona ku ri president i munhu a nge le ku tirheni a tikweni lawa ko ka ni vhele loko ka yi tirha a hi vanhu hinkwavo va nga ta ku lava hambi ka endla swona va nga ta ku byeka a hundzi swona mara va ka va swi ku endla swona mi kuma ku hi mhaka leyo va swi vona ku sometimes wa va sivela ku ka tichanele ta vona wa va pfalela se Malema a nge byeli president namuntlha ku president a va tshiki ntirho ene president a va swi voniwa nama jaji lo vula ku swilo leswi swi nga endliwa le parliament a swi endliwangi hi nawu a swi tlhele leswi ya endliwa hi nawu a yi te president na nawu munhu a fanele a tshika ntirho hi vona Mr Malema va nga chajiwa va voniwa nandzu va tlhela va gweviwa ivi va ku va aphila xigwevo lexiya mara sweswi va hlamarisa loko va ku pfala ku challenge ku president va nga aphili xiboho lexiya xi nga teka hina hi court ku ri ku vona va appearance a ni ti-rights leti va ti vulaka ku na ti-rights leti faneleke ti tirhela vona ntsena na loko langutiseni mavandla lama vo ti languta ku langutiwa tiko ko ti languta ku mina swi ta ni vuyerisa yini ka siku ra mundzuku mara ku vanhu lava va nga ni teka va ni yisa parlamente va ndla yini a swi le ku langutiweni sweswo bodypad ayi xiyimo xo tika xiyimo xo tika kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve impela leswi n'we mi swi vulaka i ntiyiso va va kha va lava ku fikelela yini vanhu vo fana va lava va tatana Malema va lava ku endla ku yini ku mi nga swi languti ngopfu swa vona mi hundzuluxa mahlo mi languta president va lava ku susa xifaniso ka vona xi ya ka president ene i swilo leswi hi ndlela yin'wana hi xipolitiki mene yin'wana tipolitiki hi swi vitana ku i ku decampaign va lava ku zama ku decampaign ANC aka vanhu ende already ntiyiso a wu tiva bodypad hambi vo ndla hina vona vanhu va lava vo fana va Julius Malema ku hali xilo lexi va nga ta yima va yi byela just because i product ya ANC loko ndzeli corruption wena a wu ri kwini nkarhi wa corruption la ka yi humelela hi van'wana va ka va ndla sweswiya se vola ku susa image ka vona hi languta president ka president va ndle nandzu ku ri ku vona hi vona va sweswi va faneka va face nandzu luwa va nghena a jele va tirhela xigwebo xa vona i swilo leswi va nge le ku swidojeni swi fana na ku vhika buleta hi nani hi ri byasi bodypad yi ta ku duvula emetweni likhensini Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisiru Munghana Lonene FM president va ku I will not resign n'wina mi ku nhleka Palanga se mi vula ku na mina mavonelo hi wona musi ni vula ku hayi ku malulamile ku i mavonelo ni landzelela xin'we man'wini mi nga mi katsa hi sa na ku cakanyeteriwa munhu ta na wona loko munhu ya hala ni nge n'wi tshiki mi nge xi meche mi se he khalanga lexi ni xi vonisaka swona ni laha ku humelelile mhaka ya le phalaphala ivi ke kachiwa commission kumbe ku vumbiwa commission yi ta langutisa hi vundzeni ivi yi langutisa lexi ni la ku ta ka xona loko yi langutisile xiviko lexi xi yile a parliament ivi xi ya voteriwa no ka ni nga tivi ku nandzu wa voteriwa and a ni vuli ku na nandzu laha mara i report leyi fanele yi famba hi parliamentary process kumbe hi maendlele ma parliament mara lexi a ni la ta vula xona ngopfu lexi a ni nghenela xona amoyeni hi lexi a va kumangi nkarhi kumbe a va vonangi swi fanerile president ku va tlhontlha xiviko lexi hi ku xi fambile hi le palamende xi fambisa sweswiya laha ti nga fika yi nga chayi kahle hi laha se yi nga yisiwa a khoto hi mavonele ma van'wanyana vanhu ku a hi endliseni leswi ni tsundzuka mavulavulele mazola majavu loko ka ha ku huma xiviko lexi xi nge siya na le palamende xi ya voteriwa a ku i munhu kulukumba ka nawu that's why ni ku mani yimeleli munhu la misaveni na yani n'wi yimeleli wa swi tiva na hlangana na yena a ku xiviko lexi no sungula pfuka ni tirha swa nawu ni tlhela ni dyondzisa nawu a vet no sungula ku swi vona mapfutele ma xiyimo lexi kumbe mapfutele ma xiviko lexi ku a xi tshamisekangi kahle onge xilo xaviwa se mina ni ku loko za ku vulana vo tiva ku tlula mina i swilo munhu sweswi van'wani va nga va rivele kumbe van'wani va swi tsundzuka ku kahlana n'wina tukwajaka ni ya mahlo yini se loko president va ku sweswi mina ni nga suki a xitulwini
ni ta teka xiviko lexi ku le palamende ti fiki ti kha matluka hayi ku a vo ringeta no hleketa ku a vo ngo ringetela a va swi teka ku swi ta fambisa sweswiya swi ta herisa sweswiya se ni to vuya leyi hi mhaka xiviko lexi xi na timbhovombhovo se ni nge pfumeli kusuka a xitulwini ku xiviko lexi a ni yimi na xona hi ku n'wana a nga vutisa ku why va nga xi tlhontlhangi nkarhi walowuya va nga va ri na makungu yo xi tlhontlha kambe hi hala palamende va ku xi hundzile swantswa ni tirha ni ya amahlweni se a ku heteleleni mhaka hi leyi yikulukumba loko mo neka nceka valungu ve ri a coat of many colors ene swa boha hi nge pfumeli ku hi ta vulavula hi hlangana hi ku president hinkwerhu na vana va n'wi venga ku va ku swi right it's a coat of many colors loko mi teka njeti ni yi veka laha loko yi na maviti mavala mo tala un'wana ta ku yo tshuka ku lomu kun'wana ku na ku basa kun'wana ku na ka ntima se i ntumbuluko wa hina vanhu khalanga ku ri swilo loko swi te tani mata loko mo teka ti-professional se ni tsundzuka kulukumba Zuma va ku ni hanyi na vanhu vo tala ngopfu lavo dyondza n'wina va swi vula hi xizulu un'wana ta ku byela leswi mara hinkwavo va dyondzile se mina ni ri na swi tshika swi ya mahlweni va tlhontlha ka vula swi ta teka nkarhi ene ni ta pfuka ni nga vulangi ku ni yima na yena kumbe ni yimi na yena mi ngo hleketela ivi mi tlhe mi ni lumbela mina swi hleketelela ene mina ni tala ku hleketelela a handle ka moya mi nga voni vanhwini ni nga ta nghena timhakeni se mina ni yi vonisa sweswo ku ri loko hi sungula swilo ya okay na mina ni mi twile a khensa swinene i sweswo mi ngisara Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko eAfrika wa vulavula hina hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani n'wana mi ngisarelo nhlekani khalanga papa mhaka ya phalaphala a ni voni ku a yi ta fanele yi ri political issue loko nge a hi ri na van'watipolitiki va ntokoto se hi ku a hi na van'watipolitiki va ntokoto yi hundzuke political issue hi ndlela yi mhaka phalaphala is just a money laundering leyi endliwaka hi vanghani van'watipolitiki va hala east va le Asia every day hale ka hina ene ti-dollar leti nga kumeka leyi a hi tirhandi ku na money laundering leyi vanhu va ngo tshama na tirhandi ti ngo lingara la around atikweni ra hina ti nga ri ku bank ti nga zanga ti ina so I don't believe ku yi nga va political issue leswaku Ramaphosa fanele za tshika ntirho loko hi languta xiyimo xa Ramaphosa ka nkarhi wa sweswi se loko ku ve i tipolitiki ivi n'wina mi tirhisa rito ra ku van'watipolitiki va pfumala ntokoto mi va mi kha mi vula yini mi vula ku loko ku pfumala ntokoto ka vona ku tikomba hi loko va kha va endla yini sweswi hina Ramaphosa languteni a nga langutana kahle ti-problem to tala leti ti nga langutana na Ramaphosa sweswi a ti endliwanga hi yena ti endliwe hi Mbeki na Zuma hi to a nga langutana na to sweswi mara a va vulavuli hi swona swa le ndzhaku va langute Ramaphosa i ncini xi ndlaku ku va lava va nga na ti-problem leti ku nga vulavuriwi hi vona ku vulavuriwa hi loyi ku ya hi n'wina a nga va ka kha ringeta ku ti ololoxa a va vulavuli hi vona nga ku vo va chava hi ndlela yin'wanyana mara hi vona kahle va nga endla ti-problem ta namuntlha leti nga ka ti kumaka hi ri ka tona namuntlha va va chava loko u languta ti-state capture swi endliwe khale sweswo hinkwaswo swa Zuma swi endliwe khale na ye luya wa ku sungula luya a nga pfala Mandela i na timhaka ta yena ta ku tala ngopfu
ti ta kufanele va vulavula hi tona mara va languteriwe a lavaka ku lunghisa swilo loyi a defendaka democracy hi ku vona hi lava va hala Russia hala na va le China se hi swo swi dlayisaka Ramaphosa ka vona se politiki nyana ya vona yo va on one line ya xicommunist anti ku va lava ku naturalize nationalize swilo swa vamani hi ku la tikweni leri ra South Africa we are capitalist all and business letikulu ti nga khoma tiko are capitalist are from the capitalist countries mara hi ku vona va langute leswi va nga languta swona swa ku nationalize swa vu-communist va busy na Ramaphosa na cancer loko a nga resignanga kambe mi nga si famba papa ni lava ku languta timhaka leti ta nkoka mi nga vulavula hi tona ta ku tatana Ramaphosa ku nga president sweswi va defender democracy lava van'wana a va tikombi va kha va ku nga va ku ri na leswi swi lava ku kombisa ku n'wina mi twa ngeri ni twa mi kha mi tshama tiko yo fana na va China na Russia mi vula yini mi vula ku loko ho vulavula hi khale ka president Zuma xikombiso vana vandla ra MKP se swi nga va swi vula ku vandla leri ra MKP loko mi ri languta ri le ku tekeni swifaniso swo ka swi nga fambelani na xidemokirasi ku mi nga ni pfuna ku twisisa kwalano ri le ku tekeni xifaniso xa ka xi nga fambelani na democracy hi ku xa ku sungula Zuma ya nga sayina ntwanano wa BRICS and loko languta ntwanano wa BRICS vuxaka bya BRICS na South Africa hi nga vula ku i vuxaka lebyi ni nga byi describe ka as vuxaka bya voxa nyama bya hina atikweni and loko languta president wa America hi swona leswi a swi kanetaka leswaku South Africa a yi na matshamelo ya kahle ya economy loko hi languta economy ya misava a yi leswaku is a sovereign state yi ya leswaku u langa yini system ya economy capitalist or leswa swa le Russia swa communist se loko u va capitalist communist at the same time a swi kombi ndzhuti wa shape ya South ya misava ya economy nemetero papa so hi ndlela ile ni la ku vula ku Ramaphosa i defender swilo swa ku fana na sweswo i zama hi matimba swa ku a shiftela organization hala ka capitalist hi ku vona ku mitirho ya ku tala yi khomiwe ti capitalist ene loko ti capitalist to famba tikweni leri vanhu va ta hlupheka ngopfu just like Zimbabwe Mugabe i vulavule nga ku ta swi kota loko a vulavula na Tony Blair a nga zanga swi kota hi lava vanhu va hi hlupha la tikweni Samora Machel i vulavule nga ku ta swi kota loko a vulavula na vanhu hi lava vanhu va hi hlupha a nga zanga swi kota a ku na Russia kumbe China leyi pfuxaka economy ya matiko lamambirhi nemetero papa nemetero inkombo kesele papa mina khensa swinene ayi amukele n'wana mingiseri lo nhleka enhlekani botbet xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula ayi papa i xikalaveti la mitirhela ayi xikalaveti mina ni ri president va endle swilo swa kahle ngopfu loko va nga resignangi hi ku lexi mina a ni xi languta loko a va resigna a ku ta va Paul Mashatile president ya South Africa loyi a nga rhandzeki DA a va ya ku gang upeni na va Lesotho va susa DA eka GNU ene loko va susa DA eka GNU a ku ya vuya va lava yani va state capture va nga MK na va EFF va vuya ka mfumo then state capture a ta khoveka xi ya mahlweni president Ramaphosa ko va ku vanhu va n'wi zondini
mara loko a vo languta ndzhaku aka malembe lama a nga nghena ka swilo leswi a nga swi pfuxa ku na un'wana miyingiseri kona i vulavule hi Eskom hi ti-SOEs sweswiwani a hi ta swi tiva ku Julius Mkhwanazi top police officer a nga khomiwa na loko a ku nga ri Ramaphosa na hi ku swilo leswi a swi humelelangi ka term leyi a swi endleka na khale mara va protectana yi sungurile Madlanga Commission hi le ku vona ka swilo leswi a hi nga hleketi na ku swi nga humelela South Africa se mi lava hi ri tiko hi kha hi tlhelela kwale na xin'wana Buttphethe lexi ni nga xi vona ni wu landzelele ngopfu nandzu lowuwa na ti-comment ta kona hinkwato na lava va ti vulaka ti-analyst me hi ku twisisa ka mina ni ndlile political science exikolweni hi ku twisisa ka mina loko i analyze xilo a wo xi analyze hi ku zonda Ramaphosa hi ku na leswi swi vitana critically analyze u fanele u veka ti-advantage na ti-disadvantage na laha a nga right kona na laha a nga wrong kona mara aka ti-analyst hinkwato leti ni nga ti yingisela ka SABC TV ni ti yingisela ka Munghana Lowunene I want to commend one person Mrs. Buttphethe munhu loyi ni n'wi rhandzaku a nga bias aka ku analyze swilo swa yena good enough Mashego I analyze ntiyiso a nga analyze ku ni wa ANC or ni wa EFF or ni Zondi Ramaphosa se xivutiso lexi ni lavaka ku vutisa va yingiseri va Africa wa vulavula na South Africa as a whole ku resign ka Ramaphosa ku ta hetisela service delivery na or ku ta hetisela mati na vanhu va Giyani na I xivutiso lexi va Africa ku ta hetisela ku swi vula ku hava loyi a nga henhla ka nawu a hi so hi swona sweswo mara mi nga rivali ku loko hi vuya aka constitution hi yoxe president I na right ya ku challenge xiviko lexiya ene I swi vurile na loko a karhi a addressa kwalani siku leriya a nge resign I swi vurile a ku a ni lave ku xi teka ni xi yisa ka review the reason a nga xi yisa ka review I ku a vona parliament yi pfarile process loko parliament yi pfuka process I fanele a vuyela back a teka xiviko lexiya a xi yisa ka judicial review I munhu na yehe I na ti-rights ta munhu un'wana na un'wana la South Africa loyi wa swikhipo swo tshuka a n'wi vulavula hi ku a nga swi tivi kahle ku I lava yini mhani kumbe wo wa devil worshiper ku hi mhaka ku I lava ku tiko riwa na hi mhaka ku xo sungula na hina nandzu lowu yehe a nga convictiwa a nga gweviwa ene minandzu leyi loko mi yi hlanganisa yi hambanini nandzu wa president na nandzu wa yehe is a convicted person a fanele loko a ri un'wana pfala noma a nga vulavula a miyela ku hwi kambe xivutiso ku ta va ku loko hi kha hi languta ku ka ku famba n'wana miyingiseri la sweswi a ku swin'wana swa mintlhontlho leyi president Ramaphosa va nga langutana na swona sweswi ku ringeta ku swi ololoxa ku ya hi voho miyingiseri lavaya I mhaka ya leswi swi nga onheka vona va nga si fika xana hikokwalaho ka yini loko ku ri ku leswi miyingiseri a vula swona ntiyiso hikokwalaho ka yini lava nga va nga tali mahungwini va tala kwalaho ka ku president Ramaphosa va fanele va tshika ntirho va nge tali mahungwini hi mhaka ku a ni na vumbhoni bya swona mara hi mhaka ku mina loko ni observe from the distance president Ramaphosa u vekiwe hi Xikwembu ku a rhangela tiko leri se lavaya va hala ka mfumo lowun'wana wa opposite ya Xikwembu hi voho va nga against swilo leswi Xikwembu swi lava ku swi endla a South Africa until men twin ba bawo famba mi nga ta tengisa mi ta tekisela kambe opposite ya Xikwembu I yini ai kumbe vongi ta hi byela hi kumeni mahungu misava na vongi n'wana ti Maluleke kusuka kwalani hina lava ya mahlweni na nongonoko Africa wa vulavula hi ta bula na va timhaka ta mati nkululo na mati loko hi vuya eka timhaka ta mahungu misava awara yan'we hi loyi vongi n'wana ti Maluleke ya vongi Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela
muyingiseri munghana lonene FM ku rhamba ku va xiphemu xa vuhaxi byo tlula ntanga eFourwaystorm N'wamitwa Headcrane eka N'wajaheni hi ravunharhu ra ti 13 Mudyaxihi 2026 Dzwana nongonoko wa Khomandlela wu ta haxiwa Twitter na u ta vona xipano xintshwa xa Khomandlela DJ Max Chauve na Miss Kuli xikan'we na van'wani vahaxi lava u va rhandzaka kusukela awara ya 3 nihlikani ku fikela awara ya 7 nimadyambu u nga kayeli reba maxaka na vanghana eka tiphina kun'we #handlandlamuka 61 wa malembe ya vuhaxi munghana na Lonene FM makombandlela Isa swa mingisero mgana Lonene FM kombandlela ai ku mingisero mina ku n'wangulo wena hewi aka ku lola xivulavuri la xo etsela ni kana mi ta evangela swo vulavula hi ndlela leyo kambe xi tsakisa ku vulavula minkarhi ya ku tala swi tsakisa hi ku loko munhu a vulavula a nga vulavuli hi mavito loko munhu a zanga vulavula hi mavito swa tikanyana ku tiva ku i vula mani kambe swona swi va swi hoxekile ku van'wani va languteka ongeti va bihile van'wani va languteka va ri kahle hi ndlela yaleya se ni khomeni mingisero mina ku va hi nga swi vulangi i ntiyisi ku mingisero luya swi va swi hoxekile loko a vula van'wani ku lavawani va khongela swikwembu swa hava swi va swi hoxekile kambe ku va vito a nga vulangi munhu se kumbexani loko ho yi languta hi tihlo rero hi nga yi vona ku ya amahlweni ku na lava khongela swikwembu swa hava na khale a swi vuriwa kwala van'wana va ariliwa na ku ya tikerekeni va mbale xibelani va ku swa mademoni swa yini hi mhaka ya ku vanhu va ke vutivi sweswi wona ni vone hi siku ra vamanana va mhani va timbaleri va bombile va mbale swibelani anake ni xibelani a xi na mhaka xi fanela hi swi tsakisaka ximbalo lexiya xi fanela un'wana na un'wana xi fanela un'wana na un'wana hi yo mhaka van'wana loko va hlamula loko se xi nga ha ri kona kasi ya kambe hi yaleyo mhaka va ka hina kwalano ka ku munhu a vula van'wani ku a hi va khongela swikwembu swa hava swi hoxekile i khomeni mingiseri ka mhaka yaleyo kambe mavito a nga vulangi vito ra munhu a hi ri ni mahlweni na mhaka 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM swi fana na loko sweswi no luwa kambe swi nga endla ku ri na un'wana ka na vito rini tsata ka phela sweswi loko luwa wa gomo un'wana a hleketa un'wana loko luwa wa nhloko yikulu un'wana a hleketa un'wana mavamaka se swi swa swi vuli munhu phela so hi u languteme na mina nhloko van'wana va ri hi luwa wa nhloko yikulu kambe hamsiritani a hi ri ni mahlweni 0860002543 na ku vulavula na dokodela Manda Mathebula va tsukaka timhaka ka ndhawu ya mati na nkululo va ta hi nyika xifaniso xa kahle holobye a va ku yini hi timhaka ta ntirho luwa wa ku nyika xiviko lexi xi fambelanaka na timhaka ta mati lama ma helelaka ma nghena le ka N'wamanungu hi ndlela yoleyo kambe ke hi nga siya kona mingisero mina kwalano mpfumelele hi sungula hi twa ku lava nga tirhisa ti-voice note va ri yini bona loko va tisa n'wangulo wa vona hi ku kandziyisa rito ka 0657443911 hleka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlekani Butpet xikan'we na muhumelerisi na vayingiseri mhaka leya phalaphala leyi khale yi ri koho Butpet sweswi va yi phusha ngopfu hi mhaka ya ku vona ku na nhlawulo lowu taka emahlweni ene ku na munhu loyi i ya tirongweni mhaka ya matikhomelo yo biha se va ta tlhotlha Ramaphosa hi ku ya ka mina loko ni langutile a ni vona president un'wanyani loyi a nga ta ku a ta hi fuma a fambisa swilo kahle handle ka ba Ramaphosa handle ka sweswo hi nga khomiwa ku antswa hi president ya xisati na Popi Ramathuba lava van'wanyana loko ni langutile a ni swi voni Butpet se vanhu lava lava ta wisa mfumo wa ANC emavonelo ya mina Butpet ni tsakisa hi ku mi ri mavonelo ya n'wina
Ai tweni la. Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene la ku hlamula ka leya xiboho xa president ni vona xiboho xa president xi ve kahle ngopfu hi ku va kote ku hi hleketelela tanihi tiko hi ku loko mi langute kahle ku na mhaka ya madlanga ku na mhaka leyi nga ku humeleleni la tikweni ku na vanhu lava va nga ku expose-weni masiku hinkwawo se lavaya va nga laha palamende van'wani va vona va fana na xinyenyani lexiya va ngo i vukuhuku lexiya vo yimela ntsena ku president a suka va ta kota ku na vona va ti vuyerisa i mhaka yo ti vuyerisa ntsena ya loko ya languta malima i gweviwile ene hala tlhelo vito ra yena ri ze ri nga mexiniwa ka Madlanga Commission se hi swin'wana swa leswi va ringetaka ku swi papalata hi ku susa nkulu wa munhu ni vona ya teke xiboho xa kahle ngopfu nkulu wa munhu ni tlhela ni n'wi navelela ku ingaku i ta hi vuya na yena ka vote of no confidence ko Mkhalanga. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM 13 minutes ntsena i bila awara ya 13 khetsa swinene n'wina mi famba ku na hina eka TikTok mi ya lava Khalanga Pet Mathebula hi ndlela yeleyo ku ndlela ku hi kota ku famba swin'we hi twa ku n'we mi ri ene ntwa mi yingisera ka ku namuntlha hi twala kahle kumbe hi swona musine hi twala kahle hi right hi nga cici chumu hi twala kahle kumbe ni ngetela nyana volume kumbe ni yisa nyana hansi ni kombeni mbilu ni ta tshemba ku mi ri swi right mbilu yi ri swi right hi ndlela yeleyo se imani amukela dokodela Mandla Mathebula dokodela Mandla Mathebula hi la ku bula na vona laha hi ku ongeti xiviko lexi a xi languteriwile hi mahlongati xa timhaka ta ku lavisisa loko a ku ri koho mayelana na timhaka ta ku va tin'wani ta swinambyanambyani leswi swi pfunaka ku tata na damu leriya ra N'wamanungu swi pfariwile se ta va hi kha hi bula na vona hi sweswo hi tlhela hi va vutisa ku himpela na se mi cincile ku Middle Letaba Dam hi ndlela yeleyo a hi bule na vona dokodela Mandla Mathebula dokodela inhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM ni xeweta na vayingiseri hinkwako kwalomu ka nkova a khensa swinene kumbexana hi sunguleni kwalano ka ku ku ve na swiviko swa ku komba ku holobye va tata a Limpopo va ta va kha va vulavula na vaaki eka mfumo xivongo wa ka Ndengeza va tile va tile va heta ku famba sweswi loko va kha va vulavula ve ri yini kumbexana ku sukisela kwele ka sweswi va nga swi vulavula hi ku angarhela na leswi swi khumbaka xiviko hi ku kongomisa a va ta nyiketa hi xiviko xexiya xi nga endliwa ndzhaka loko ku tumbuluxiwe xipano lexiya xo tiyimela a xi rhangeriwe hi muahluri N'wepe lexi xi nga hlawuriwa hi lembe leriya ra 2024 a ku ri Dzivamusoko loko ni tsundzuka kahle se mi ta tsundzuka ku holobye wa nkarhi lowuya a vule ku leswaku a ta vika futhi ku ri xiviko xi ri yini se yena se a tisa xona xiviko ni nga vula ku xi tisiwile ka holobye lembe leri nga hundza a ku ri Mudyaxihi se va nga hlamala ku hikwalaho ka yini xi teke nkarhi ku va a xi kahle se xi teke lembe Mudyaxihi sweswi Mudyaxihi xi teke lembe hikuva a nga lavi ku ta ntsena a ta ku xiviko xi ri hi sweswi na mina ni swi vonisa sweswo a lava sweswo swa ku ri loko leswi xiviko xi nga kuma swona a va a endlile ntirho wa ku ri swintshuxo ku ta va swi nakona swi ta famba njhani se namuntlha a nyiketa hi xiviko xexo ke a tlhela a nyika xiviko xo helela ka premier wa Limpopo a va yimeriwe hi MEC Makamu ni nga hlamusela nyana ku ri xona xiviko xi nga va xi ku yini na ni ba mavala ya yingwe ina ku ri ka ku va mati ma nga fiki kahle edan'wini
xiviko xi komba swilo swo hlayanyana naxona xexiya a xi nga vuriwa hi vanhu vaakatiko va ku mati ya pfariwile le henhla leni vanhu va nga ti endlela swidan'wadan'wana ngopfungopfu van'wamapurasi lavaya va nga le henhla leyi leswi endlaku ku ri mati ya nga fiki kahle hala a dan'wini na sweswo ke xiviko xa pfumela ku hi swona i ntiyiso kambe a xi soli ntsena van'wamapurasi lava va nga ti endlela swidan'wadan'wana leswiya xa hi sola na hina tanihi ndawulo hi ku ka man'wani ma madamu lamaya va vulavulaka hi wona hi lama hina hi nga ma pfumelela ku ya va kona kun'wani va vutisaka ku ri loko se hi mapfumelele ya tarisa leswiya hi endla yini ku ri loko se hi vona ku mata mafiki le hi tlhela hi hangalasa mati le henhla le loko ku ri ku a wu nyikiwe mati yo karhi hi nga tlhela hi nyiketa hi mati hi munhu kumbe hi murimi kumbe mutirhisi hi vuntshwa njhani ku ri ku nga hlupheki lava va nga le nkoveni se xi tlhela xi vula ku ma kona man'wani madamu ma ku rama le nawini hi fanele hi endla yini hina tanihi hi ndawulo ku ma endla ku ri ya va nawini kumbe ya nga vi kona se ku na kun'wana la xiviko xi vulavulaka hi ku na damu hi roxe swi nga endleka ri kurisiwe ngopfu ku tlula mati lamaya ri fanela ku ri makhoma na ku ri van'wani va ku a ri tshamangi kahle kun'wana se swintshunxo swona i tivisile swona holobye swin'wana swi ta endliwa hi vomasipala hi ku sweswi hi vulavulaka ku ri tele rona kambe ku na vaakatiko vo tala lava nga tirhi a tindhawini leti va tshamaka tona a ma fiki mati lamaya se a nga endla pfhumba ke leswi swi fanele ku swi endliwa hi vamasipala ku ri mati ya kota ku fikelela evanhwini kasi ku na laya hi tengisaka kona mati ka leswi hi nge ti-water treatment plant kumbe kwalano dokodela ni khomeleni kona ku na xin'wana xi lava ku ni kavanyeta xo va 30 wa tisekende mi ta vulavula hi swona loko hi vuya ka swona. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi le ku buleni na dokodela Mandla Mathebula. Dokodela Mandla Mathebula hi bula na vona la kusuka ka ndhawu leti timhaka ta mati na nkululo ya Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya holobye Phemi Majortina lava va ri koho eka mfumo xivongo ka Ndengeza va hlangane na vanhu vo fana na va MEC Bioscope Makamu tanihi muyimeri wa Premier hi ndlela yaleyo laha a ku andlariwa xiviko lexi nga kombisa hi laha swilo swi fambaka kona. Tshemba ku loko dokodela va heta va ta hi byela ku na loko mi lava ku xi hlaya kenela xiviko xo lexo mi nga xi hlaya kwihi hi ndlela yeleyo va kombisini va vona swiphiqophiqo sweswi swi nga xaxametiwa na lava nga hoxa na lava nga hoxangiku. Dokodela a mi lava ku vulavula hi timhaka ta laha ku basisiwa kona mati kambe a lava ku hi sungula ni twisisa kahle mhaka leya ya ku ku na madamu lama ma nga koho ma nga ri ku nawini leswi mi nge ri kumbexani ma fanele ma sungula ma susiwa kumbe ma endliwa kuma ma ri nawini. Me vola swona sweswo hi ku hleketa ka mina ka vumbuyangwana a ni to hleketa ku xin'wana na xin'wana lexi nga ri ku nawini xo susiwa ivi loko ku fanele ku ndliwa damu hi vuntshwa ku sungurisiwa hansi. Ni vula swona sweswo mi swi tisaka swona imanisa hi leswi xiviko xi vekisaka xiswona. Xiviko xi ri le bangeni le ku fanele
madamu lama ma nga kumeka laya swi kumeka ku man'wana ma le nawini man'wana a ma le nawini ku fanele ku ndliwa xo sungula lexi xiviko xi nga ndliwi swona hi leswi ya va nge i water reallocation swi vula ku loko ku ri ku na lava a va teri va nga tirhisa mati kumbe xana hi nge hi tilitara ta miliyoni loko se mati ya nga ha ringani ka ku ri vanhu vo karhi hinkwavo va tshama ka mati lama va nga nyikiwa wona ka ntsengo wa mati lama va nga nyikiwa wona swi vula ku ri hi nawu wu vula sweswo nawu wa mati la tikweni ku ri hi fanele hi ndla leswi hi nge i reallocation ku ri ya kota ku ringana un'wana na un'wana u nga ku mina a ni nyikiwe miliyoni n'wana la nyikiwa 100 a tshamise swi ya nyikiwa 100 la lava ku nghena futhi a nyikiwa 10 ntsena a nga kumi nchumu hi leswi hi nge swi la ku ri allocation se xiviko xi ri a swi endliwi xihatla sweswo kasi loko ni vulavula hi lama nga nawini na lama ka ma nga ri nawini a swi vuli ku loko ri ri nawini damu hi nge swi koti ku vula ku ri nkarhi lowuya a swi pfumela ku a ri vi kona kambe sweswi a swa ha pfumeli se hi fanele hi vona swin'wana naswona a swi vuli ku rin'wana leriya ro ka ri nga ri vhele hi ku ya hi nawu leri ro ka ri nga ri nawini ro fanele ro suka loko ni ku ma ta suka kumbe ma endliwa ya va nawini ni vula hi ku a hi nge loko ku ri ku himpela hi ku na lama va nge amale nawini fanele hi lavisisa ku himpela loko ya nga ri nawini hi ndlela liya a ku nga ri na pfhumba ro karhi na ri kumbe xana ri nga fika ri yima ndleleni ra ku ma endla ma va nawini kasi na lamaya ma nga nawini loko ku ta va na vumbhoni ku ingaku ku va ya va nawini a swi ta kahle hi fanele hi vonana na wona lesweswo no nyiketa ku ri xin'wana na xin'wana xi nga humelela ka sweswo ya a yeni le ka ku basisiwa ka mati se a ni ku na kona ku na ndhawu yo basisa mati laha kwalaya a dan'wini ndhawu liya a yi swi koti no basisa hafu ya mati lama a yi fanele yi ma basisa se hi nge ku fanele ku tlakusiwa vuswikoti bya ndhawu liya byi tlula leswi ku nga hi swona sweswi ene swi tele sweswo Botpet ku ri mi kuma ku ri nkarhi wun'wani hi endle ndhawu yo basisa mati mara mi kuma ku tindhawu teto a ti swi koti ku fikelela leswi ti nga endliwa ku ti fikelela kona leswi hi nge ku fana na la loko mo languta kwalaya tindhawu to fana na van'wamatatana va majosi a vo va na xiphiqo ngopfu xa mati sweswi va ma kuma wona yo huma dan'wini mara loko mo heka nkuzana va tivi na thonsi se loko hi lava ku va liya kaya xana ya kaya nkarhi wun'wana loko ku ya kaya va ku hi wena damu ri tele hikwalaho ka yini hi nga ri na mati kun'wana ho hundza hi kona mani loko wa hundza va ku vona va ku ya yima laha hi byeli ku ri hikwalaho ka yini damu ri tele hi nga ri na mati se i mhaka ya ku ri infrastructure liya yi fanele ku yisa mati evanhwini leyi endliwaka hi vamasipala hi ri a yi fanele yi ndliwa sweswi ri nga kona holobye u ri loko se a khome xiviko lexi swi komba swinene ku ri i fanele a antswisa leyi ku basisiwaka mati ku ri mati vanhu va ma kuma kusuka dan'wini u tlhela a ku na tiboholo lomuya standini leti tin'wani ku nga khale ti nga tirhi well ti kona tin'wani va nge a ti na mati and kholi ku ti tele tete le hansi leyi va ma tele matinyana hansi laya se teto teto ivi riqingho ri tsema 0860 002543 mani ya twa ku va ri yini dokodela Mandla Mathebula. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisero mgana lona FM makombandlela nangana ku Afrika wa vulavula a hi tseleni na dokodela Mandla Mathebula. Dokodela a hi ri ku hetseni mkhamvulavula hi timhaka ta tibohole na hi swin'wana swa swintshunxo leswi swi nga ta endliwa kumbexana hi mhaka ku na ha ri nkarhi a ni la ku kamba ka n'wina ku
swilo leswi hinkwaswo leswi swi nga ringanyetiwa hi holobye a swi va swi kha swi vekeriwa minkarhi ku swi fanele swi va swi endlekile ku nga se fika rini hi swona swi na minkarhi sweswo hinkwaswo va endle ku ri xiviko lexiya kumbe swintshunxo leswi hi nge action plan ku va na ya xinkarhani ku va na ya nkarhi wo leha leswi hi nge i short term na long term se swi vekiwile kwalaha loko se masiku ma kha ma famba mi nga tlhela mi ni vitana futhi siku rin'wana hi fika hi tlhantlhatlhantlha na mitwa dokotela se a hetseleni vito ke mi cincile ra Middle Letaba ri va N'wamanungu vito ri cinciwile Botpet i N'wamanungu na loko mi ya laya namuntlha kumbe mi hundza laya mi nge kumi ku tsariwe bodo liya ya Middle Letaba mi ta kuma ku tsariwe ya N'wamanungu so i N'wamanungu ni ta va ri khani ya kwihi kasi mu tshama ndhawu yin'we na amavuyi na hala xana a ri ka ri byela muhumelerisi dokotela ku loko a no teka xiboho ni pfala xikarhi ka nkuzana mi ta va mi ri ha mati a ta va na wona a mi ta va mi ri ha nambu ke a ta va na wona nambu ka nkuzana ku hundza milambu mimbirhi exikarhi na Klein Letaba se ene xin'wana ke ni nge se famba Botpet xin'wana holobye a nga xi tshembisa laya i kuma ku vona le ka Klein Letaba xikarhi ka nkuzana na Mahatlani laya nambu lowuya wu ya ku ya chela ka Middle Letaba nakona va ta pfala va endla xidan'wanyana leswi hi nge iweya ivi va koka mati ya suka le ya tlhela ya hamba ya kota ku tatisa la sweswo hi leswiya hi nge swi le ka long term lexi hlamarisaka ngopfu i ku loko se hi tlhelela ka swiviko swa khale onge na mfumo lowu ya wu nga hundza a wu swi hlekete hi ndlela yaleyo ku ri ku fanele ku tatisa mati hala ku ya ka nkarhi lowu taka va fanele va endla dan'wana leni va makoka ya vuya hala se na sweswo swi ta endleka ke Botpet va vekile nkarhi wa kona nte loko swi kuma nkarhi ka masiku lama taka mavhiki lama taka na tin'hweti hi nga tshama hi ta hi tlhantlhatlhantlha hi xin'we hi xin'we dokotela a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi na ku va mi hi nyike xifaniso xolexo xa matshamele ya timhaka hi khensile swinene ku dya ku engeta kani mama i dokotela Mandla Mathebula lava va kha va vulavula hi ku yimela ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo lava va kha va kombisa hi laha swilo swi nga fambaka kona kusuka le aka vuhosi bya ka Ndengeza ka mfumo xivongo ka Ndengeza mfumo xivongo ka Siweyane ya ka N'wamanungu na ku cinciwa ka vito ra N'wamanungu ra Middle Letaba ri va N'wamanungu hi ndlela yoyoleyo tawundi ko ya vona ku swi endlise ku yini vo mhaka kona kambe hambiswiritano sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ni nga se teka riqingho ra wena ku ya mahlweni hi ti bulela ni tlanga na ti-voice note timbirhi leti ni nga sala na toho hi ta sungula hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Mpumalanga hi bula na vona hi mhaka yini laha hi bula na vona hi mhaka ku va na pfhumba leri va ri thyeke rhandza xikolo xa wena hambi hi swona loko swi nga ri swona va ta hi byela kambe hi sunguleni mina na wena hi kandziya laha laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi lava ku bula na wena mingisi ro mina ka nomboro ya ntolovelo ya 0860 002 543 086 0002543 kambe hi nga se endla sweswo a hi sungula ni bula na tatana Gerald Sambo va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga xifundeni lexiya xa le Vumadyambu va lava ku ta hi byela hi pfhumba leri va ri thyeke rhandza xikolo xa wena mhaka leyiwani yi sukela kwihi yi lava ku hi pfuna yini a hi va amukeleni Sambo nhlekani inhlekani Butkalanga inhlekani ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu Sambo rhandza xikolo xa wena i yini mahaxi tanihi ndzawulo ya dyondzo hi te hi tshame hansi hi langutisa ka malembe ya ndlula 10 lama nga hundza hi langutisa ku hi nga swi kotisa ku yini ku va hi kote ku va hi tihlanganisa ni community eka swikolo swa hina swo hambanahambana ku va kote ku va va tshinelela swikolo va kote ku va va rhanga emahlweni ka ku va tiyisekisa vuhlayiseki bya swikolo swa hina ni leswaku exikolweni ku na mahanyelo
ya kahle exikarhi ka vana va xikolo ni le xikarhi ka vathicara ni leswaku exikolweni xa hina a ku yiviwi nhundzu ya xikolo ni leswaku exikolweni xa hina a ku tshoviwi ni leswaku loko ku ri hi ku hina tindlela tin'wani ta ku va hi nga kota ku seketela swikolo hikuva hi swi nyika ti-resources to karhi kumbe hikuva hi va pfuna hi ndlela yo karhi hi kota ku va hi ti tirhisa so rhandza xikolo xa wena campaign yi vula leswaku tanihi mina ndi ri mehe ndi ri Gerald wa ka Sambo swi lava leswaku ndi ti vutisa leswaku i yini lexi ndi xi endlaka eku va ndi kombisa ku va ni tinyungubyisa hi xikolo lexi nga kona la ka hina la ni tshamaka kona nda sapota ti-meeting leti vitiwaka hi xikolo ku va hi kota ku va hi vulavula hi timhaka ta ku hi nga hluvukisa njhani xikolo xa emahlweni nda swi kota ku va ku langutisa ku loko ku ri ku na swin'wana leswi va ka swi lava ku lunghisiwa la xikolweni nda ti nyiketa nkarhi ndi famba ndi ya xikolweni ndi ya swi kota ku swi lulamisa nda va dyondzisa vana va mina la ndi hanyaka na vo kaya leswaku va hlayisa nhundzu ya xikolo loko va ri le xikolweni va nga pfayi mafasitere va nga tshovi madesk loko va nyikiwe textbook a va koti ku yi tlherisela endzhaku loko ku ri ku na nhundzu ya xikolo leyi va nga na yona loko lembe ri hela va yi tlherisela endzhaku ni matikhomeleni hinkwaswo sweleswo so rhandza xikolo xa wena i pfhumba leri hlamuselaka ka un'wana na un'wana loyi a tshamaka eka community yo karhi leswaku a ti nyiki nkarhi wa ku va kombisa ku tinyungubyisa hi xikolo xa yena hikuva a nyikela hi ndlela yo karhi eku tiyisekiseni swa ku vuhlayiseki bya xikolo byi va ri ka xiyimo xa le henhla minkarhi hinkwawo leswi nga ta kota ku sapota ku madyondzo ni madyondziselo eswikolweni swa hina swi famba kahle swi hi tsakisa ngopfu muhaxi loko hi langutisa tindhawini to tala lava nga kombisa ku va ri amukela kahle pfhumba leri va vulavula hi rona minkarhi hinkwawo kambe vo vulavula ntsena kambe ni hi swiendlo ha swi vona ku swikolo swa hina swa cinca swikolo swa yi tekela nhlokweni mali ya 13% leyi va nyikaka yoho ya maintenance va swi koti ku va swikolo swa hina va swi hluvukisa swi kota ku va swi nakekeliwa ku ka minkarhi hinkwayo swi va le ka xiyimo xa kahle leswaku ku dyondza ni ku dyondza swi famba kahle laha xikolweni ku tlhela ku va na ku xiximana exikarhi ka mathicara na va xikolo ni vuxaka bya xikolo ni community ni un'wana na un'wana loyi nga na ka xiave ka swa dyondzo swi nga va swi vula ku sweswi ni vulavulaka na n'wina Sambo se mi le ku sunguleni ku vona mihandzu ya pfhumba leri ku ya hi leswi mi nge le ku hlamuseriseni xiswona sweswi eka swikolo swo tala muhaxi loko u nghena wa swi vona ku hi ntiyiso lowunene swinene ngopfu a ku suka leswi swi vonaka laha xikolweni swo endleka hi nkarhi wa wun'we kambe ku ve na ku tinyiketela eka ku va ku tiyisekisa leswaku leswi swi vonaka la xikolweni i swilo leswi nga kombisa ku hlanganiwe kahle ni nga nyika exikombiso muhaxi ku na xikolo lexi vuriwaka leswaku i Lowveld High laha exikolweni lexi nga la dorobeni Nelspruit laha ni vatswari vo tala va nga ha lava na va dyondzaka xikolo xelexo hi ku xi gcine se xi tikombisa ku va ka ku va vana va tikuma va ri violent ku va vana va tirhisa swidzidzirisi ni ku tikhoma loko biha leswi a swi endla ku dyondza ni ku dyondza swi nga fambi kahle kambe hi ku ya hi pfhumba leri ni ku va ku kote ku kumiwa munhu kumbe murhangeri loyi a nga kombise ku va a teka ya vatswari va rhangisa mahlweni ka ku va ku tiyiseka leswaku xikolo xelexi xi lulamile ka nkarhi loyi hi vulavulaka hi wo sweswi vatswari vo tala va le ku phikizaneni ku va va yisa vana va vona laha xikolweni hi tlhela hi vona xikolo Witbank High na xo a xi fana exactly na ya Lowveld High kambe sweswi Witbank High yi na ni hotela leyi trainaka vana ku sweka yi na holo leyi kotaka ku va yi hosta vanhu ka ti-conference to hambanahambana leyi vitaka leswaku it's a fully equipped ICT hall leyi ku nga va contribution leyi nga va ko yi ta hi le ka vatswari va tirhisana ni SGB ni xikolo xa Witbank High masiku lawa va ni challenge ya ku vatswari vo tala va lava vana va dyondza na ku xikolo lexi xa futhi xa excela eka ti-extra curricular activities mitlangu leyi va ka yi ri koho xi huma number 1 ka ku yimbelela ni swin'wana ni swin'wana so swa tikomba ku loko hi ya mahlweni hi vulavula hi pfhumba leri swikolo swi xi tekela enhlokweni ni vatswari va swi koti ku va ri tekela enhlokweni va tlhela va ri rhandza hikuva va endla leswi endlaka leswaku swikolo swa hina swi kota ku va swi improveka a hi launcha tolo ku ri na MEC wa ka agriculture ni MEC wa ka education hi ku hi na memorandum of understanding leyi ka fakaka ndzeni ku va hi promota green economy ni ku va hi khutaza eswikolo ku va swi kota ku va swi byala tinghadi leti nga ta pfuneta eka xikolo hi tlhela futhi hi khutaza vana va hina ku a va tekeli ku dyondza swa ku rima hi ta kota ku va hi deala ni food security leyi vulavulaka hi yona tanihi tiko ra South Africa hi tlhela hi vana ngopfungopfu vanhwanyana lava nga ta teka ti-career
ti fambelana ka swa ku rima leswaku hi kota ku va hi improve ni ndlela leyi hi kotaka ku va hi endla hi yo ka agriculture ku masiku lawa hi ni technology leyi kotaka ku hi pfuna ku hi nga koti ku va hi va innovative ka ndlela leyi hi kotaka ku va hi fambisa hi yo swa vurimi leswi nga ta fambisana ni minkarhi leyi hanyaka ka yona eka minkarhi leyi vulaka leswaku hi le ka 4th industrial revolution. Witbank High hi lexa mavati va nhloko ya xikolo lexa tatana Usinga i tirhe swinene ngopfu i tsale ebuku leyi yi vitaka leswaku Zero Fight Leadership ndi le ku yi hlayeni ka sweswi vulavulaka muhaxi loko u langutisa ndzala ya nga yi tsala hi yo buku leyi wa swi vona swa ku va xikolo lexa xi tikuma xi ri le ka xiyimo lexi nga le ka xo sweswi a xi yo fika ntsena kambe ku ve ni ndlela leyi a nga koti ku ti nyiketela lexi n'wana ni lava ku xi vula muhaxi ku na Witbank High na Empangeni High ku swikolo leswimbirhi swi na vuxaka lebyikulu swinene ngopfu lero loko ku ri na SGB leyi ya ku elektiwaka Witbank High yin'wana ya ku elektiwa Empangeni va endla leswaku hi swi vitaka swa ku ti-exchange programs va famba va dyondza the best practices ya xikolo lexi va tlhela va ta dyondza the best practices ya xikolo lexin'wana. Witbank High a yi nga yi tirhi kahle swinene ka swa vuyimbeleri kambe Empangeni a yi tirha ngopfu swinene ka swa vuyimbeleri lava loko se va endla this collaboration Witbank High last year yi hume number 1 ka ti-national competitions laha u vonaka leswaku swa tikomba leswaku loko hi vulavula hi xikolo xa wena campaign hi vulavula hi collaboration ni swin'wana leswi endlaka swa ku dyondza ni ku dyondza swikolweni swa hina swi famba kahle. Swikolo loko swi tekela enhlokweni wa vona improvement leyi va ka yi ri kole yi tlhelaka yi tsakisa ni vatswari swinene ngopfu. na khensa swinene Samu a hi tsileni ni tshame ni kuma xiviko xa ku na xikolo xin'wana va nge hlala kahle ku na vana va hehliwaka ku va dyangi kahle mi tshama mi hlangana ni xiviko lexi masiku lama ku nga ti talela mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso. No hi vulavulile na Buti Eric hi mhaka leyi ku loko hi cheka ni district xikolo lexi le Nkangala district va ri a yi kona mhaka ya ku fana ni yeleyo that is why loko se hi ta vulavula hi gcina vula leswaku loko hi nga yi kumi because ku na ti-colleague ta hina ta le ka district lava nga gcina va ya ni le xikolweni va cheka va endle vulavisisi ku va ni vatswari a yi kona mhaka yeleyo kambe hi vulile ku loko ku ri ku loyi a nga tisa hungu ra ku fana leri loko kote ku va humele evaleni hi vulavula na yena kumbe a ta hi pfuna ku hi kota ku vona kambe yini kambe lexi nga xi vulaka Khalanga i ku ha swi tiva swa ka nkarhi lowu hanyaka swo ku na vanhu vo tala va xavisaka swakudya swidyanadyana leswa ma-snacks ni yini swin'wana swa koho hi swo swi gcinaka swi endla ku kuma swa ku loko vana va hi va swi xavile swa va vavisa kambe lexi nga xi vula i ku leswi endla hi kote ku va hi hatla hi swi vona exikolweni ku kuma swa ku exikolweni ku na vana vo tala lava xavaka va tlhela va dyela exikolweni va tikuma va dya hi nkarhi wun'we kambe swa tikomba swa ku na vanhu lava xaviselaka ni vanhu lava tshamaka ka community swakudya leswi nga fanelangiki nkarhi wun'wana swi va swi nga dyiwa hi vanhu ku swi gcina swi va vabyisa so swa laveka ku loko hi ri vatswari hi ri community kote ku va ni vuxiyaxiya leswaku hi xava yini hi dya yini hi tlhela hi dyondzisa ni vana ku na vona a va yi tirhisi ndlela yeleyo ya ku va ni vuxiyaxiya va nga manamani va famba va ya xava swakudya leswi hi nyikaka vana va hina exikolweni swa tikomba ku a hi si tshama hi va na challenge ya ku va kuma vana va vabya ku va va dya swakudya swa ku fanele leswi hi ku swa langutiwa ku na ti-health inspector ni vanhu lava va swekelaka vana swakudya hi va trainile hi tirhisana ni MRTT eka food handling leswaku va prepare njhani swakudya ka environment ya njhani ni leswaku swakudya leswi va fanelaka va swi dya leswi kotaka ku va swi yaka vana emirini hi fanele swi swekiwa njhani na ku hi swakudya swa njhani hi leswi swi fambisaka la xikolweni ha va khutaza vatswari ku a va encourage vana ku a va dyi swakudya leswi va nyikaka exikolweni va avoid ku famba va xava evudyanadyanani leswin'wana ku swo swi gcina swi kuma swa ku vana va hina va gcina va tikuma va vabya. Gerald Sambu mvulavuri wa ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensile Khalanga nkarhi lowu nga hi nyiketa wona mi va ni siku lerinene ni le ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM Streely rhandza xikolo xa wena swa ni tsakisa leswiya ha mi khensisa tatana Usinga a hi dyondza swin'we a Giyani College ya malembe ndzhaku se nhloko ya xikolo a Witbank se swi vula ku kumbe ni nga yi a na ku vula ku swi vula ku loko ni nga tangela na mandani ri a ndzi ni nhloko ya xikolo kama hambiswiritano mingisero mina a hi mi twaneni nomboro hi leyi 08600025 ku ndlela ku mi humelerisi swi n'wi olovela ni komba hi nga katsakatsi nchumu ni komba hi vulavula hi mhaka leyi hi nga vulavula na mutivi wa nawu good enough na muhleri good enough Mashego hi hetisela hi yona ku ndlela ku siku rin'wana loko hi vulavula hi nga ha tlheleli ndzhaku ha vulavula hi ku president siku rin'wana va tshame
vaku. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Memetrini President wala se la kutongwe 0860002543 hilo mingserin hlaka. Aye khali ngomfukeli. Fukele ngobo. Fukele man. Akens. Kusukuma komati kungena komati ngendlamba khalanga. Ya president. Ya xingava xi ri xiboho xa kahle himpela loko va nga tshikangi ntirho mhaka ku a vi si voniwa nandzu na vona vi ri a va ti voni nandzu. Mara the question khalanga leyi nga kona ti-political party va yi vutisaka leyi un'wana na un'wana la dyaka xurha a fanelaka a yi vutisa. I ntiyiso ku president a va tshembise ku teka xiviko lexiya va xi yisa ka review ivi loko parliament ya vhota ANC tirhisa majority ya vona va nga ha yi mahlweni na xona. Mara ku va parliament yi votile against leswi va nga vota swona ANC va ka majority a swi nga siveli president ku va ya mahlweni va challenge xiviko a swi va sivela kahle because ka xiviko lexiya xi nga na va judge Sandile Nqobola panel liya a yi appointiwe hi parliament na yona ku ri yi langutisa whatever ivi yi vuya yi report ku na papa lava nge president va na xo xi hlamula handle ka process leyi nga tekiwa a parliament leyi nga endla ku president va vona ingaku a swi nga ha fanelangi vona a va fane va ye mahlweni by then va challenge va ka review ku ni la ku basisa vaakatiko va mina lava ni va yimelaka se vona va vone yi ri opportunity loko ANC vota in majority ku va Nkosazana Dlamini Zuma Dr. Nkosazana Dlamini Zuma lava a va yima na the opposition ANC ri ka majority va vone yi ri ndlela ya ku va nga ha account va nga ha hlamuli va nga ha yisi amahlweni khalanga ti opposition party loko va ri parliament ntirho wa vona na parliament i ku ri the executive must account hi leswi va vulaka swona va EFF na va Action SA na hinkwaswo a hi teneni ka number 2 leyi vanhu va yi vulavulaka ni yi twaka khalanga u nge vi ntiyiso ku ri ka president Ramaphosa yena the best president wala u nge vi ntiyiso hi nkarhi wa president Ramaphosa sweswi va nga kona swisiwana swi tele ngopfu atikweni hi nkarhi wa president Ramaphosa a hi nge se tshame va na president ya South Africa leyi unemployment yi nga hundza ya ka more than 32 it's only during the time of president Ramaphosa sweswi la unemployment vanhu vo ka va nga swi tiveki loko rixa va ta pfuka va ka mati va chela kwini hi nkarhi wa vona president Ramaphosa the Madlanga commission leyi vulavulaka hi yona i khale president Ramaphosa va ri kona intelligent hi nkarhi leyi a yi kha yi tirha hi nkarhi wa vona sweswi va nga president yi tsandzeki ku swi vona ku maphorisa va corrupt until General Nhlanhla Mkhwanazi a humela rivaleni loko a nga vulavulangi nkulukumba loyi a heta va hi ri hava Madlanga commission and any preceding president whether i president Ramaphosa kumbe a ko ta va ku ri president un'wana wa boheka ku loko ku va na swihehlo swo karhi leswi mfumo wu tsandzekaka ku swi prove wu lava the commission of inquiry that's why previously even ava Kampepe commission that's why even ava Zondo commission that's why even at the commissions to tala hi ku hi la president a lava ku chucha tiko ku ri tiva ntiyiso se Madlanga commission a president Ramaphosa va nga famba va lava that information very makaya very the commission ni khomele ku mingena na n'wina na va ku hi landelanyana ka ntsongo leyi mi nga vulavula hi yona ya timhaka ta mintirho no pfa ni twa i nga ri swi fika swi nga vi tshami kahle loko ku mi tshaha ku president va tirhe kahle kumbe va tirheni kahle
hi ku tirhisa leswi swi nga na mimbangu yo hambana ku fana na yaleyo ya timhaka ta mintirho ka mbangu lowu president a va ri ka woho loko u fananisiwa na mimbangu leyi va nga va ku kumbexani va lavan'wani va tirheka yona kumbexani na sweswo a swi ta lava mi swi languta kasi yin'wani ya leyi mi vulavulaka yona sweswi leyi mi hetiselaka yona ya ti-commission van'wani va vula ku ti-commission minkarhi yin'wani ku va ku ri ndlela ya kahle ya ku ntiyiso wu dlayiwa nge khala nga rhanga nhlamulo leyi ya ti-unemployment ya hinkwaswo ya mbango leyi va tirhaka wona ku un'wana a nga believe ku ri maybe va tirhe nkarhi lowu ikhonomi yo ka yi nga ri ku tirheni ka kahle as you are saying mara khalanga ni pfumeleli ni vula ku president un'wana na un'wana including president Mandela a ri na ti-challenges ta yena hi nkarhi wa yena ku hava president la a nga hava ti-challenge leyi ni ringetaka ku hlamuseta yona hi loko vanhu va ku ni ala liya ku a heta hi nge loko president Ramaphosa a vo ri resign a hi nga ta va na yin'wani president leyi nga fambisaka tiko yo antswa se ni ringeta ku kombisa ku with president Ramaphosa xo sungula i rhandza timakete president Ramaphosa i rhandza hi valungu president Ramaphosa i le ku tiseka ti-investment leto ka ti nga tswaleki mihandzu leti va nge ti ta tirhisa mintirho a yi kona I'm trying to answer that question ya ku mintirho leyi president va nga vula ti-trillion na ti-billion every year va na ti-investment company leti ta ku ti ta pledge yi kwihi mintirho ya kona hi ku sweswiwani statistic general tolo wa ku vula ku 300 and something thousand ya mintirho yi lahlekile hi nkarhi wa vona loko hi vulavula hi ti-SOE khalanga hi nkarhi wa president Jacob Zuma president Cyril Ramaphosa va ri deputy president ya tiko hi va ri ka deployment committee hi vo a va thola va deployment committee swi vula ku i yisa vanhu ka ti-SOE hi vo a va yisa vanhu ka ESCOM as a leader ya government hi vo va yisa vanhu ka Daniel hi vo va yisa vanhu kwihi vanhu lava va nga fika va nga tirhi kahle va yise hi vona as a leader ya deployment committee a va ri kona hi nkarhi wa state capture va nge vuli vona va ka va nga swi tivi ku a ku ri na state capture because a va ri deputy president ya tiko va kha va deputizer president Jacob Zuma lo va ri ve nge a capture tiko he was part and parcel of that 9 wasted years so ni ringeta ku address yaleyo and a ni vuli ku a swi kona swa kahle leswi president Ramaphosa va nga va ku va swi tirhile lexi ni ala ku swona ni ala ku ri is the best president leyi a heta pfuka hi nga vangi na yona atikweni leyi ya ti-commission khalanga kumbe yi khomeni kwalano mi ta hetisa yaleyo loko u ehleketa Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani ni mi nyika minete tsale ya commission mi rita commission tindla njhani mingse a ni ringeta ku kombisa ku ti-commissions hinkwato leti nga tshama ti va kona ti humesile ntiyiso u ti endlile ti-recommendation ti-president leti a ti ri kona ti nga va nga swi landzelelangi van'wani va swi landzelerile mara leyi ya madlanga commission leswi nga ku humeleleni swi tivaka hinkwaswo swa va Cat Matlala swi humelele ehansi ka president Cyril Ramaphosa Cat Matlala a nga n'wi twi loko landzela malembe lama ku nga humelela swilo na va Siviya na hinkwavo lava khomiwaka va Fani Masimula swi humelele hi period leyi president Cyril Ramaphosa a va ri president na sweswi a va swi lunghisi ka madlanga commission i futa leri nga humelela va ri kona intelligent va yi susile va yi hoxa ka presidency a yi fanele yi swi tivile sweswo se ni ringeta ku hlamuseta ku ri hina vona a hi nga vuli ku madlanga commission a yi ta va yi nga ri kona loko va nga ri kona lexi a hi fanele hi vula xona i ku vukungundzwana lebyi nga va kona laha tikweni maphorisa va nga hundzuka swigevenga va hundzuke swigevenga hi nkarhi wa president Cyril Ramaphosa kumbexani ku nge ku swi nga va ntiyisi ku swi va hundzuke vugevenga hi nkarhini wa president Cyril Ramaphosa loko ku ve na vanhu van'wana va nga khomiwa khale va jekisile president va nga se va president kumbe mi nge swi vekisi swin'wana ni vula leswi nga ka madlanga commission sweswi khalanga va kona lava nga khomiwa vugevenga byi ri kona kusuka na khale ni vula vugevenga lebyi nga kona minister Mtuli i minister wa president Cyril Ramaphosa ni vula leswi nga ka madlanga commission swi humelele hi period ya vona a ni vuli ku nga ri na vugevenga khale byi ri kona before hi tswariwa laha byi ri kona byi ta tshama byi ri kona hi ta fa hi byi siya vugevenga nametwi 0860002543 un'wana mi ngiseri hello nhleka
loko va ha lunghisa phepha yimani kuta munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela kumbexani se va hetini mani va amukela futhi ndlekani leswi nga ri michaya tlilasini n'wina nga ri monyenga tlilasini n'wina leswi mi vulavula haya ku nyengiwe tlilasini ni hayi mi tweni ni kombela ku lata ka yona le ya president no twa ingaku vanhu va hlela mhaka leyi ku ri hi ku vo tala va ti kombisa leswaku i ti-loyalist ta political party and a swi fanele hi nga yi hleli hi ndlela yaleyo leswi a hi fanele hi languta swona a hi fanele hi languta ti-facts hi nga tirhisi ngopfu ti-opinion because loko i za u ya hi tirhisa ti-opinion n'wana na n'wana i ta tshika mhaka a nga ha landzi mhaka ni vula leswi mhaka ku yini va na xo xihlamula presidente aka mhaka leyi hi ku swa tiveka ku hi mpelampela va kumekini va ri na mali emasofeni leyi hi ku ya hi nawu wa South Africa a swi pfumeleleki ku va na mali kumbe mali ya le handle u tshama na yona ndeka yilo that's the fact number 1 leyi va fanele ku va yi hlamula number 2 lexi va fanele ku va hlamula xona president i ku why nkarhi lowuya loko xiviko lexi xi huma loko va tirhise why va nga xi challengeanga leswi a swi endla ku va nga challenge a ku ri ku va vona ingaku xi ta seleteleka hi mhaka ku ku na majority that's why va act na va EFF va vone ku so antswa i ku va va tirhisana va yi challenge so va yi challenge yini va tlherisa va hi ku ya hi khoto yi ku ri no xileswi a swi tlherisiwe ndhaku na leswi ka swi nga fambisiwangi kahle a parliament se vanhu ni twa va rhandza ku lava ku ta compare ngopfu ku na Malema yes Malema u na nandzu ene i fambile ti-process hinkwato a ya tlha a gweviwa se i vuye a aphila se a swi fanele na president va nyika ti-process va fanele va famba ti-process hinkwato hi nga cooperisi swimbirhi swo hambana hi fika la ku hi tirhisa ti-opinion ku ingaku vanhu vo zonda president hi ku ya hi nawu a wu fanelangi ku va u ri na mali yo huma handle kumbe mali yo ndlula 25,000 and then ka yindlu ya wena ku kumeke ri na mali leyi wa khomiwa kambe phela ma swi tiva swa mali liya ku swi ndite ku yini hi ku hambi vo president va ta mi byela loko yiviwa va nga ri kona no yi tiva va yi tivi vo hlamala loko ku mara ku fanele ku ri yaliya va nga yi nga ndliwa ku eku xavisiweni ka sweswi nga xavisiwa ku epurasini ra vona hileswaku lexi xikele ku hlupheni i ku timhaka leti ti le ku vulavuriweni ta mali ti le ku vulavuriweni tanihi ti-facts kambe a ku na loyi kumbexani hi Fraser kambe handle ka sweswo a ku na loyi a nga yi komba ku a yi ri kwihi a yi ri mani muni yi voni hi mani bya hlupha vumbhoni byebyo a byi hluphi a byi hluphi ngopfu ebotpet endzhaku ka sweswo president loko mi lava ta swi vona ku mali a yi ri kona va tsandzekini kumbe va lava va tirhelaka president ku ya pfula case mara lexi nga endla ku rhumeliwe vanhu va tirhisa ti-tax ta vanhu ku va va chaser vanhu eNamibia lava nga khomiwa na sweswi va nga ku fambeni ka case loko ku ri hi ku a vo lo vona ku swi nge vi na vumbhoni a va fanele va nga landzelelisiwangi vanhu lavaya kumbe a va fanele vo lo pfula case ku kombisa ku vo a va nga swi tivi ku andlwini ya vona ku na mali ivi va lava ku ta tiva va khomisa vanhu lava ku vona va yi fikise ku yi lande ka yindlu i ku strategy lexiya hi lexi mali ya South Africa yi fambisaka swona yi ya matikweni ma le handle hi tibeke because ku va karhi va tirhisa ti-power ti-political leaders ni nga ha vulavuli hi president ntsena mi nga rivali loko karhi ku lutiwa mali ya Eskom na mali ya SAAA mali a yo famba hi tibeke hi corruption so yiyo va na bad president hi ta kumeka ku na munhu loyi a nga ta rhwele mali from kwalomu Sudan a ta xava buffalo hikuva va nga swi tivi mali liya va nga yi fambisa kwini va yi veka hansi ka sofa lava a va tiva ku ku ya hi vatirhi va vona va tshembeke ku tlula mpimo se hi ri va yingiseli hi nga ha vi ngopfu ti-loyalist ivi na u karhi u tshoveka ku because na me mindzuku va ta ni kuma ni teke mali ivi ni endla the same thing ni aphila ni ku ri no ni kombela ku ni nga gweviwi ivi ni benchmarka hi case ya president a swi nge nandziki kambe sweswi va ni veri hayi mina ni tiyimisele ku ya ka xin'wana xin'wana kambe vumbiwa byiri hi nga kota ku ndla leswi na leswiya sweswi va nge ni ndeni swona a hi ntiyiso i ntiyiso mara a va fane va nga swi endlangi sweswi because botpet loko ku ri ku a va fane va fambe tindlela a va fane va tindle hi 2022
loko ku huma xiviko lexi xa ku president ku na lexi va fanele va yi hlamula because hi mhaka ku va tirhise majority president a va endlangi nchumu nambe va miyela until act na EFF va challenger ATM hey act ayingenela ATM ATM no ku va kwani na n'wina vile ku tirhisa ti-emotions I ti emotion ko va ku ntiyiso board pheto wa baba ene ku vulavula ntiyiso ani member ya EFF ani member ya ACT ne mara kun'wani hi fane hi pfumela loko political parties tin'wani or the opposition party tin'wani ti karhi tindla ntiyiso president va na nandzu i ri president va nga na nandzu mingiseri ku ya yena vonelo ra yena na ngheni hela a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hilawo ya landzela na bonge n'wana Thimanuleke nongona kwa humelesiwe hi Ncindzani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela